Banang kentiu susu ya ki kamrep kamriang hapok gari ka sorkar kami lengba ka skim krisi kalian abhian ke benta ke balai kabalong daga jingtmu ban pen bah susu ya ki komrep daga ba penon kam na ki kor ki bor ki ba thamai menta ka singi lala bansam ya ki pawa trailer lani ki kor lur penthor ya ka bala ai ki khatwei tli ki kenhun ki ba kentup ya ki shipho tli ki SSG bat koi ka village organization ha ka ba ya ka ne ka jingsam sha ki te ki kenhun ya ki te ki kor lur penthor lapan long ha office jong block development officer ko umling sianar di block menta ka singi ka khandai tere ku benai naiwing arhajar arphwei haka jingwan po jong MLA ka nong po constituency uba Emerald Bonsim lembat ka officer ka district ki bakentup ya iba Bikhar Kongor iba di assistant director ka agriculture ikong EM Suchiang iba di district agriculture officer uba di Lamar uba di district agriculture officer u Dr. Arnong Rum uba di block development officer ka umling CNR di block bat kiwei Hakene kasi lala bansam ya kiti kor lur penthor ringkat bat ki kot kisla jong kiti ki kor lur penthor da ka bairu ya ki jinggentu hak ba pentrekam ya kiti ki kor kumju ya ka kentup lang self help group jong ya telilang self help group na kadua ka publish buan sa metangan kot i madam ya ni kedu shibun ki parlo na kiwei de ki thai jong jela ka it ke jong kajudon ke jing sno kenat banwan song song sari hoi kata ka de ke jing sisa kiran shibun ki porlo apo ka thepre hoi jong kila bende na Jante Hills kila bende na West Khas Hill kila bende na East Khas Hill na sa Taiwan atau tak but kabahabagiyo apa dia syongkai kawai na kibenta ki bapong sane kapal penong dia ki bobun ki parano sosno ki wan mar baga kendo dia kalau bospo pandrian kontak lagi jur ki jam lagi using sar lagi kuai utumpo gala tempat kiwi ki jat jingthung ki bagi kita kuba khau kalau sisa kalau suo bakal ai jiman koi ya kita Padahal ni kesegi isno borang shibun, ye kini baharo kini ki SHG kiba sayo ye kini power tiller kiba book ane pulau untuk kerjakan. Kiba lawan ni isno repair bila ni ko shipho jadi, bat kini kawe do video. Ni kipok yang ni pilong kiba don bok hatu kata. Pilong kiba don bok hatu kata. Bat Kariboi district kami kita ke district kepada bok hadu kata bayar kali ke program ke terpang lembaga sorkar pedeng lembaga di promotion of farm mechanization for aspirational district under krisi kalian abhian 3 terus dan ada power way apa juga dengan stop mission on agricultural mechanization under link sinar itu hingga bagi dan bok Kariboi district kalau bahagari dia beroi haus nam arajar khatpra Nagaliang juga niti ayo kadep kamjit sispa taksan di distrik agari baru kowe pakai blog kita aspirational distrik berikut kamlong ka busuk hakane ka ri dia ka itu jogi bakari boy distrik Kandurung harjala mekli ade tangri boy distrik bro bat lemba jong itu nagaliang juga niti ayo jong sorkar bre kung ka aspirational district kita shibun ki jiban toy ki bani niyo kentup ya kane ka ba PPO underski lemba kini ki tiar kita ki marga ko dia nalor de kini la dagin pe hapo ka district ke jogi ki jiban toy la dagin thai hapo ka agriculture department ka bele ba kinong thai kilada ki incentive ki jinga nagalian to ka sorka lemba yang kene ki itu nagalian to sorka Kadangin pai kalian juga kuat katanya. Jiran sibun ki jimentoi ke baniyo, di health and wellness center, di bun ki shop center, di balayo ai kini. Kecing itu kabar terpang. Baniyo jingan ki terpang nak kalian ke sorkar peden. Ban ai ki sumar ilong kemi, tamtam ki shop center, ilong kemi barmen. Baniyo ai jing mentoi di hospital. Kemudian, nak kaji iyo ai kini bersih bukan tentu
berkait polisi. Mar kita pada semua ini bukan yang apa yang mudah mengkau. Misal sekolah bukan ada. Misal kita guru kan, sebenarnya mengkau ni kalau macam misal macam bang, pasal dia mana? Dia betul cuma nama betul polisi. Miring mesin dan lalu business dia Jepang langis, dia Jepang hard, macam dia tak tahu. Views lagi ni, betul tak? Ya lah. Aku mau belajar ni besar benar. Ini ni lah. Kecil semua aja tahu. Kalau pun semua ya susu. Dia lagi greenhouse emission gini kan yang digasan, jadi kami sama hendong tu. Tapi semua ya kan, mari. Memang tak suka banget. Kelihatan dia kita bisa hapus. Tunggu kelihatan dulu ni. Kenapa? Dia kan semua orang dia hapus. Dia kan semua. Dia kan semua. Dia kan. Kenapa? Balik dia kan semua. Melihat ini dia kan. Kasut keluar. Nanti dah kikis kalau gunung ni macam semua. Dia lihat tak dia kan. Dia yang itu lemah kali di hayal tu. Mak ayah itu ya para SSG juga, dia kan benar ada jiwa tingkat jauh ni. But kerja tu hanya macam itu pengakuan mana ada kerja tu hidup jauh dengan tanggung jawab. Kali jam kangen berkedul musik masuk. Ada yang kita cinta, laku mandi dunia. Andre hakari jom seopai. Kabah kita akan menjadi mantan sini. Bukan benar. Kari jom seopai dengan ni kali hanya kerja ni. Kabah ni kena ada perlu. Halal jom ditinggal sebelum cek disembai. Lebih keren sebelum cek disembai kabah. Lebih keren sebelum mulai hadal. Lebih keren sebelum seopai. Ensure kita mengenal benar hantam kan kita sedikit jauh. Kapag sa mga oil, dia berselopo. Kini dagi kepekapang bukan ay yang berjika kami. What do I do then? Semai badan hangan ni ublok kami, kami senang jauh. What I do then? Nabenta ka center ka bigila kan IY di mesin motor kung di power tiller kadang ka tractor kadang ka rice huller kadang ka basket kadang ka gari ripper bat kaliru di kerpa giru bagi penangkam ai di mesin tak bagi ai mahai ka jingra bagi sapi na batagi nomor coba ka blog ba kunjo di ka disu di paro kowe jadi totally pagi ini SSG sila yo ka jingra menantagi power tiller Dekat ni rumit kerpa ini bagian kunjung ini bikin IY di para orang. Kenapa kadang kira kadang-kadang yang kadang sulit di para orang.